undu wa mbere wa kuiga kihiko, every couple na muthikiririe no nginya o muthenya mumenyere kuhagana. Hugging ni kindu kia bata muno tondu he hormones ikoragwo thiini wa mutwe wa mutumia na muthuri na itiumaga mutahutanitie moko manyu mahutanie na miri yanyu ihutanie. So kindu kia mbere ni kuhagi, kindu kia mbere ni kuhutania, mugaikara mukihutanagia maita maingi. Wacemania na mutumia ukamuhura ndina, muthuri ukahura muti, mukahutania, mugaikara mukihutanagia maita maingi. Oro wa guikara mwi so official thiini wa kihiko niguo urarehe thina. Undu wa gatatu ni gukiss. Gutire kindu kia bata like deep kissing gatagati ka muthuri na mutumia. Hihi Pastor Su angekora muthuri wakwa ni anungaga na mutumia wakwa ni anungaga, kindu kia bata twina indo cie mucii. Gutire kindu kia gata ungekora na coconut oil ucoke wikire hydrogen peroxide ta 10 ml, ucoke wikire bicarbonate soda, uthambie magego maku, munungo cio ni wathira, mugakisana fiyo. Na he benefits cia gukisana gatagati ka muthuri wa na mutumia, na it is scientifically proven couples ciothe iria ikisanaga ni mongagirira kigina kiao kia utonga with 20 to 30%. Tondu plate ira ya gukisi no ikoragwo plate ya guthondeka utonga thiini wa family. Undu wa keri, couples ira makisanaga, research ni yonanitie ati ni reducaga mirimu by 60%, lifestyle diseases ukisana tu. Why? Your mouth is a warehouse of so many bacteria. Koguo ria murakisana ni kamura exchange na bacteria. Koguo kira mutumia waku atari ukamuhe na mukaheana, immunity yanyu igatuika build. It has also been proven scientifically couples that kiss have less car accident on the road. Plate iria kisanaga no yo mekaga sober judgment ri urenda ku overtake. Nikio ona ndu kwina accident andu makuite muthuri utena kiso kiroko na muthuri na mutumia utena kiswa na gutiri kindu murathi kugura supermarket kana muthi handwear-ini. Koguo kissing ni kindu kia bata muno. Undu ungi wa bata ni gwithambaga hamwe once in a while, especially hwaini muthuri na mutumia ithambei hamwe. Horo wa gwetanirira mbafu ati we ni wikarire muno tonya thiini muthambanie ndinoguo na kiria na thabuni mugikumuthanaga. Maundu macio nimo maturagia muthuri na mutumia hamwe na gutire kindu ni zero cost, gutire kindu kiramu cost, bata ni mugukirieti time. Undu ungi wa bata muno ni kuria kiuria giki ukoria muthuri na mutumia, ukoria mutumia waku atiriri, my dear, dio kana mwitanaga babe, ni twitanaga dia na munene wakwa, do you have something you want to share with me today? Wino ndungienda kunjira umuthi o muthenya mukorania kiugo kiu nigetha ukorwo na summary, akorwo kwina kaundu mukarekebisha. Undu ungi wagiro ni kurania muthuri na mutumia nigetha sexual life yanyu ikorwo injega. My dear or my babe, would you give me a summary of how your day was? Akakwira ni ndatinda kuna ndeko ndu muna summary yo ni etumaga mu connect, you are connecting emotionally. Undu ungi wa gatano very very important, huthira isiana cianyu gucia wendo gatagati kanyu mwina muthuri waku. How do you do it? Ukanyita first born waku we muthuri na ndu ni muthuri ni we wanjagia muthuri yako ya first born akamwira atiriri, the son or the daughter, nataka uende uambie mom kama kuna mtu wa maana ndani ya maisha yangu ni yeye, na ningetaka ku spend all my life with her. Kana gagathi, mom, nimetumwa na daddy nikwambie wewe ni mtu wa maana sana, anataka kuishi na wewe, na wewe ukamutuma kuithe, enda uambie dad he is the best dad, thank you for providing, na namataki providaga mwanje go provide wewe mugashia ya wendo nigetha ciana icio ikamenya atiriri to mami na baba andu aya ni ravas. Undu ungi wa bata muno wa gwikaga hamwe mwina mutumia waku ni kurona na maitho 10 to 15 minutes. Maitho na gutiri undu muraniria every day mukarora na maitho. Bible yugete atiri thiini wa Matthew 6:22 that ritho ria mundu niguo tawa wa mwiri wa mundu, na ngikorwo ritho ria mundu ni riega mwiri wothe wina utheri. Ritho ni rikwiraga kana muthuri uyu ena thina kana ena ruo kana mutumia no nduramugia, niri mwirigana kurora na maitho na mutumia waku, na niguo mwaroranaga ria mwendanaga mwaikaraga handu mukawa-ini mugatinda muroranite uguo ni mwatigire. Maundu simple no maundu macio no maturagia kihiko igatuma kigacire, arafu mwarikia gwika maundu macio mothe ndauga manana kenda mugekana mukamonjora nafta mwarikia gwithamba ukamuhaka maguta ukahakanye na kiaga kuhaka na guku mukienjanaga mukariki ugo mugakomania ugoka kaundu riu mwaga gwika maundu macio kihiko gikurituha na ti maundu nuga maundu mothe gutiri kindu urabatara kugura supermarket kana handwear. Maundu macio no matuturagia na munene wakwa nikio wonaga mukenjana ukamoya muthuri ta riu maguta maya metagwo castor ni mega muno makuhakanye
nigetha riri mirimu imwe kaumira mukehaka kakuhaka nyondo maguta maya meragwo ati mahakwo nyondo koresigia ni vaseline ni castor oil ukahaka mutumia mukahaka na dina yani mugatachi one another and then after that mugekana mugakoma hau mutatugege gutiri kindu kiega ti maundu tunini no tugutuma kihiko kianyu kirugame ni tondu already ni mwanjiria na communication ira twirirwo ni Anita koguo communication ni kindu kia bata muno macio ni maguru mara maturagia kihiko. Number 2 thing hingo ciothe mungikagia na thina kugia tondu andu othe me hamwe no nginya mahitanie kiuria kira kiagero ni gukorwo thiini wa muthuri wothe urathikiriria riro renda gukorect mutumia waku giki nikio kiuria kira wagero ni kwandika thiini wa meciria maku uria ndirenda kwira mutumia wakwa undu uyu ni ugutuma ecirie ndimwendete tondu mutumia endete kwendwo ukariuga na ici ciugo ciaku ringi nake mutumia akeuria atiriri ona korwo muthuri wakwa ni ahitiririe undu ndenda kumwira na ndimwire ndirawenda ni ugu sound kwe muthuri wakwa tanditaramuhe gitio koguo umwe areciria horo wa wendo nake ungi areciria horo wa gitio mwamenya kwaranagiria uguo ni mukugeria kwaria language yanyu mutekuganiriria ndenda kuga